ajak tun pasu-pasuan ng pohon-pohon munay at katulang ako po. Doon na yung maso ihada ni si Kuya. Mukmuk ko yang marasa kita ni siya bang. Oras mga muli dihamuna hula-hula namin ang mga leon. Gabi malihan ko na naman siya. So, naganap kita dyan ng hula-hula. Binungan namin. Hubungi tangan nami, madalan nami, jelas rohan nami, nau ojak ko majalo pasu-pasuan ini. Jadi mulut sedia benong anon, satu marahai rohan ade, mas marohan bismillah rohan nami, lima dilas nirohan amin, dilas nirohan tadi dikyo. Jadi tu semua ibe namuda pasahan tami semua dilas nirohan amin. Di namujak kumajalo pasu-pasuane. Asa dohor pasu kata ina dua asa titip mana tino baik udah pesan
Khusus dia be, namuta pasarta le baru pokok para dulu. Saya Tuhan tak mana pasti kau masuk. Hei, maduro. Sino godi mau lihat. Ima tabuna sa parmeanan alay mangit kami ala dihakoson na doy rekan sa parmeanan malutumpe anon sa hatu naman lumar rumah tangga kay mana pengot tama manggula jawa teh. Wala man agama dong sih. Lupa. Orang Nesita dulu. Jadi boleh ate mak saya totong ma amko pardongan onon dang boy lupay. Kostro hamuna kami pesian bonang hasutut terlalu benak pun namion atong tabudo pardongan oni di dalam kami do papay na muna di kami ang dia matong katikin na mangiut tabba malas ni roha di hamuna tabba makakompangan do katikin na mangiut di sudia karunya ka ulota asa do tayo masuli hada di situ asa bako na marhantun ya gati dorubian horas mahami man majano tarlumubian akon namion mendibakan naman di hamuna kong namin na mga leong Masuk. Kalau kung pesa mo na si Tio ka amang ate Solo kami diyak ka na mardongan. masama tulis sila. Adong hatay na dua itu naman doktor tinawin na voltio binatu paduhatan. Pejama masih dia ulas padung matu hasaharan. Aso dilihat to kami ate si buang nabi iyo olo permusin nami aso mga lihat kami las pasahan to ima student ni sarikat nang dibuka kami pasar barak modal bang musik nah obat siya Ina na tua-tua tinawai tio binatu pangatan. Paen masih tio las padomu ma tu hasahada. Kamu sa tikirihan niya mang baru. Gagi ko lang. Dari di baga sa tikir dalam satan. Iman ibu dalaman ni raja ni mang baru na. Asa ubenta mejo. Mula ni hadwa mula ni ulang niya mang baru na me. Pada mulai ada kami tempat tadi bata. Sira po diha. Gagi ko lang. Apa marmasin nami? Ala marmula rin na nauli. Marmula ro nalingan. Pasok ko na mula.
mau tarik nama leba. Jadi malah teman itu kan. Isong mamang baru baik kami lihat namin. Isong masompa namin tok kana tutu ni huta. Sompa namin ang tudewata. Jadi sompa masata niya baru bibir. Barang berdos renta. Malah teman mamang baru. Jadi di masa tikyo, ana nong dos tahin namin ang raja ni mamang baru namin. Lalao, lawan ang po nasira. Macam nak nasira di haroran namin. Pasato boros tir na uwag kami. Mau permusik namin. Banyak udang lihat hai.
kami do siyan na sa gubuna. Jadi bolo tumotipe na trabok kami atan na juto man do iban na tinda iban na siguro maton kudangin na siguro mutong do. Jadi bolo tusomanibe poras pirna huwag kami tuha muna. Kapag sinibalian para hulun namin ang bolo tiga-tiga di berlapo. Oras mami na mga aliyan. So sumani para sa namang bolo namin naman dyan. Jadi ope yang Bornami sila labi tiaro nami hula-hula mono pe pinsoran torok nami na torok sabiga ini biharo patakyan na tarino di siboban nami dumoy majak kay natanak ini naong pasatong karboy bir nang namakulit kami raja ng baru tunggu pe nabulit ka kami doon na nasa obros dua asapit mapok ibaw salongan firma to di mo na diamo na todong nami sa juluman ng kapasaw. Karena ini buat bajina. Sanhan pulang lalu para tasoy. Kaya bisa makala kalau kita juga loh. Jadi itu. Kita memang masyarakat kita terus semua tuh. Ini nang baru. Ya betul. Tadi saya pulang lalu buat jika nak membeli sadahata mahan mau lihat ya raja mau. So ini boy tangan. Berpikir bahwa kami kemudian berkaitan pada ini. Kita nak boleh nanti kita berkesan bagus. Mei oke. Kita bukan apa. Zoom akan kita bermasuk. Jadi kita boleh. So ini yang kita pahami. Berpikir bahwa ibadah nasional. Raja Nami, Raja ni hula-hula. Kelas dorohanami macakot di haroromuna. Terlubumi mahar buebir nang pinasa muna tu hami. Anggia matang yang munai Raja Nami pirim matutut nami. Dihami akka pamurum muna tujulanon luju-luju ma akka pangomuat dihami raja nami raja ni hula-hula kopar di sima nang donon nami macakot di haroro munang harbuepir asa bago namar hato di agata di robean horas mami pamurum muna margatapa nama jalo marlipa ganda malihamuna sikap ni dihamuna hula-hula nami nama kalian alani maraja ni lastiro hanami raja ni hula-hula nang akara hula-hula nang hula-hula nami huberek kami ditorok muna Raja Nami, lasruha nami, marhidehima, ikorodo hami marsopa di hamuna Raja Nami, mulutumpe, holat tangas 10 jari-jari pa 10 sadaw sima juju, usapo kami patari dahon las di rohanami, uduk di rohanami macakok kamu Raja Nami, asalasum marohani Rajai macakpan hami pamurong muna, ninaro marsopa tu Rajai. Gak memang dari. Kas doni botoho. Torok ni hula-hula nami jo, burjo ni hula-hula nami yo. Mulutumpe holat tangan marsomba na isembahon nami. Padari daun untuk ni rohanami ada ropon nasida. Pain magundang nauli. Nauli.
na marhal tamana dia kata di robian bahwa ras mahami raja ni hula-hula man nama jano song-songan ima nang raja ni uru nami na mga lasing ko dia jadi hudi meta nang anak kamang guru Raja Nabi, Raja ni hula-hula. Kung sobarani do kami niyan, ang gumagdok kunot tu Raja alayan nung nga sa dihusinpon, parumain nami, buru munaon, mararupok kami. Amang si Matua. Torok dolas doro hanyak ka bapai hula-hula tay, naburju dayak ka hula-hula nang akaw puko. Iko beringon ni bapai do da katulako da puko hami manortor. Sangoni Raja nami, postrohan nami. Ibang idorohan namin yan raja nami iko poholo muna do pihami terlumumi maanak doot parumain nami on sunguni ma mala namang boru anggota ringo naman ortor do dan na pole boto buru nami alain ko na mamohol tulu rohamu na 10 rohan nami asalam gabe jala pasu-pasu ni Tuhan ta sa tua ka boru da hela nami
marirang na marhag tumatong di agad at dirubian. Horas mahami pamurumuna margatamba. Terluyo maanak namin o parumen namin na madyano. Marlibagad na madihamuna hula-hula namin na mga liya. Sumali mga dyan na Pinatubang mata. Paano ang permisi namin si Tio Tio? Turun doon sa ata. Paano man? Oleh Tuhan na para bangsa dilunggam. Akas tumutuho Tuhan, marpupuruhan Tuhan di bagasan gagas ni amanami ima amat na berkata Tuhan. Dilas ni rohan kami Tuhan iman amat jalan nak kena sida do kena sida setuhan ini. Di bawah ini Tuhan, di sudah Tuhan akan ada sida, udah sida. Nak song ni Tuhan akan masuk kena sida. Marsa rohan Tuhan mara dekat. Di sudah Tuhan biar tenang biar kalah batak. Tuhan masa tenang. Tutur antara para anak dan parburu asa mandaran ada di dalam bidang. Iso si pangaron di sini mo nabi naturen yang suhuto. Bahwa gubernur baru pengatang nato. Asa rong gubernur hidup membutuhkan nama waktu. Atau pilih semua warmo. Amin. Bakalan mah, si Borita. Tidak, ayo si Borita. Ito ayo, sama kami kita berurusan. Karami, Omaro, kita kita. Yang kamu di Borita di. Orang masih buat saya lapangan, kurang harus jadi. Pasok-pasok pagkakas karipyo. Kita menyebutkan. Anak namin nagabi lamuna, murumuna nagabi parumainan. Siya Tuhan na mahite na pason. Ikaw sa kanila, yan ang magungka niya kaulawta. Di pa rin ako tayo ba sa kityo? Puro kami pa murumuna magkatag. Bukan ka Sa hatong turi-turi si Panginoon. Kaso sa diya ito na leya, kaya dyan ang diya wala. Ang mga kulit na sinanungan ng gawang sa Tuhan. Kaya sa mga ibugan ni Diyos. Mautong pesong loob na mga kami, kaya dyan namin. Pero po kamu na hula-hula namin. Asa rumah kami masuk dengan Tuhan. Asa dari itu Wala ko ang pangaraw na. Kung sa maroon na doon patupahan ng maroon po kamu sa parami raja namin. Asa Tuhan na mga nanggoy paso-paso na. Oras ka dyan. Masa mo ba bigyan siya mo? Kadang.
Wah, ano waro na. Iya, kajar. Yang dari Katarina. Dan kemudian untuk Pasiano Minas Tirata. Jika di Dorunami, kalau hilang nabi, dengan bergaruh, pasti yang tadi masih kena pesanan. Bisa kalau hari tidak bilang mula, nah buat ke, nah buat di jangalas, buat ke sendiri. Mulai itu sholat penabutan pada bahari dan berkumpul dalam perjalanan. Cuma hari itu tidak mula saya mengalir ke perjalanan. Ada sudah juga. Ada tidak dilakukan hubungan seluruh. Bola itu seorang yang bukan perjalanan. Mereka hidup itu hanya satu perjalanan. Di perjalanan bangga perjalanan. Pak Musi, apa aja? Oke, buat dua. Oke, bentar lagi. Rokok sudah aman. Oke. Son kapag kami doon ke siguro ke siguro ke sa Dua. apa Dua. muna pas-pason mau di seorang penabol kapasatan itu lagi doon na Udah merah. Aman dah. hindi masuk pa kurang-kurang mapanahon na mau di seorang pedere sino ke siguro Oke. si Tio doon ke sana butang pasatan jak ko mapaspasin batang ko Buena mana? Jadi lu mau Andre. Sabun udah lagi. Rohani itu lagi hanggaran pasama Dibagi Pesino dan kedua las rohanami tulangmu na tulang apa bika pangalan las rohani masih masalah supir harap berdiri dari mulai sadarion tabarano marhasahotan dari nami tuguru nami apa bika pangalan tulang siar komaknam siya simatlamon ito na disodik ke saha dikke coba tu panandaya kepanganan tunang buru. Abadianti. Dia Abadianti. dia matutu Galing di. Abadianti galing ulur matutu di iyo omakno di simatlamon at kaparsaulia tarang gabira buat dikyo ini masih dapat orang-orang kung songonin ba na dikatupan ni kurang na tulang segurang Para kamulo, para buru. mga saha ulaw Langsung buka mulut. Taruh ke saha tangan. saha Kemudian dia balik ruangan pada membahas kesimbangan dosa ini. Tuhan menjadikan ini adalah sebuah kesenangan. Berguru di hari lain guru dalam Allah di Tuhan kesenangan. Jadi nafas rohani untuk Tuhan. Mengguru dia kamar kalian. Mengguru tahe mengguru nafas rohani di Tuhan kesenangan. Waktu hasil untuk binangan. Kalau mengguru pulau nomor hijab kapak kata iyo. Kalau tak ada Dua enam puluh hari orang sudah selalu sehadigian hatan di bagasan kapak katanya. Hari dia papahin namu di bagasan kapak pahin. Sarihoak kaulau namyo. Marumpak kasang ako. Mas roha bihan teman-teman. Tapi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Asing Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kolom saja sampai Bapak Ama. Tuhan persauran itu berbagi ya Mama Tuhan kita selalu sangat keseruan Tuhan. Amin.
Jadi semua di tempat para leput atau kesiniagan na adong di luar lerong. Arang sepuluh nak terdebat aparat dan saya tak koras. Tapi jo apa namin na roset na kantoras. Ala kita do nama ngamay. Jadi sa parima ngamay dak sa kano. Sa parima ngamay. Asa tabi kia ito akay no. Apa semua jomit ko. Ini sebenarnya
pasuhut di basa tekno ang dia mapapagkamamangin so mulai ang pura mulai ang kainan bijak pun yang aku nangyan main asa gabi rumah tangga hasil suruh ibadah jala sekelas nama tok kana bumalia kami guna asudong pangudol dan makanya kemat kedarat kita betu hamari hamuna ahli pasong ng gajan minggu gabi na miulan ng sinong na pinamuna oras ng dia comang songsungani ang kabisok ng pangumunaton dihamuna kainan namin na ditagularangan na sa takbong sa mga takbukas asalubi siya ng dope pagpapamuna kami ang muna marita kay Ebe kudibata mula kung nakama sa ulaw di kamat-kamat Otik kung nagsadya na wasatam na suhut, limaw pasuhudi, rap do kinamot. Lasi maramo, aman tadi bataman ko naman doy pas masuna. Basa ako na. Ang naupay ta magsidalakan ng kundur mo jom. Jolo tapi tanong mo cinta de ado ni patubu. Jadi mau wasatam matay dua muate. Buat yang itu dinang majalo pasok-pasok perbagasan nak ini dia nak kota siap kuliah. Marhili na basona. Iba bere namin nau helamo. Oh, lapar sendiri. Buru munay, tubuh munay nang gabi buru na. Las matuturo hatta. Nung manakting di jalo hami, tangko na gulo. Ima juhu nang tar para Saudi honi. Di pasat tabu tu hami tadda nau sisa da anak, sisa da guru kita. Nomma di bakal sa derion di guru tau. Jangan disondong dari jalo hami ima sinamo na di jalo munay nagabe piti marak ko hami siyang biyak matuto mulai sa reyon mangidotaniak kita asang biyak gabe rumah tangga na rin gano ima di pangurot tao jalahita na tua-tua na do mga leapoda tula sida siyang giyak man dihuton na sida. Jadi isos sinamoto. Ala nila sumirohan nami jolusiga jo dopek. Dinaong di pasaha simatuam titim marak tutuhan. Jalahami pe pasahaton nami ma persibaran ni nion ribemon boru turuson. Ala nang boru turus do di bagasa sadarion. Nion ito nang godang di jalohami sinawang nasiyan bapami tuhong magadamu asa tukuliho di marga si turus. Maula itu bapaknya betul. Bugo oh iyo may to. Oh, Dang na di sanari ditadaho. Kon minatua-tua ho do jagui berbulang-bulang ho do bo berei mangalang boru ni sebelialam setong be boru itu. weh, mati tu apa sendiri? Persiapan matutu di jolo nami boru terus no
ate apa Pasal itu majuan na perjuangan. jadi molotong adong persaulian di hamda dua terberikan di hamda Tuhan Oh lo itu lo. molotong adong nahurang rampak mardus iro hape hami dohong Berbanisan mo. marga Oh lo. senado rampak patulehon mahami unang tortangis so bahwa Tuhami ate ito asa tulengan ima tutu bago na mahal to malalia gata di rohiya horas sa amin nama jalo titi marakuko tunggad na malihamu na pasahan